John chapter 4 verse 24. 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 Sangene nabala bavula kancane iBhayibheli. John chapter 4 verse 24. Nanguthi slowly evulele iBhayibheli ungaphatha into yokubhala ubhale kusina ufike ekhaya ufike khona kulivula. John chapter 4 verse 24. Before sifunza abazali ngicela kuchaza nabo. Bantu labanyenti uNkulunkulu bamatheke indlela entahlukahlukene. Ngevakala abazalwane. Bantu labanyenti uNkulunkulu bamatheke indlela letahlukahlukene. Kanjalo na Jesu bantu labanyenti bamatheke indlela letahlukahlukene. Ngicela namuhla for this few minutes ungangilalela ungakacabanganga ukuthi uyodlana usuka la. Ungangilalela ungacabanga ukuthi nje ngikhile nje ngicishile isitofu nje ngendeni bethi ungilalele nje utophuma la umathi uNkulunkulu utophuma la umathi Jesu utophuma la ukhona ukukhuluma indzaba levakalako ngaNkulunkulu na Jesu. Amen. Asiqaleni ke bazalwane incwadi ya John chapter 4 verse 24 nasavula ngiyafakaza ukuthi Jesu uyinkosi emsindisi empilweni yami. Yathi bazalwane lento yokukholwa bengiva abantu bathi ilikhuni. Bengiva abantu bathi njani bazalwane bathi ilikhuni anginayo iminyaka lemingakhi ngisindisiwe ngasindiswa 2009 anginayo iminyaka lemingakhi mara kusonda kona ngingumsondi nje qho kusonda kuze ngingene esonweni ngihlale ngumsondi mara kusindiswa from 2009 kuze kube lamuhla ozinto yoba nathindo let's simple from 2009 kuze kube lamuhla ngasemtshontshe ngisho ukutshontsha noma yini ngasemtshontshe sengisho nje nasemsebenzini nje ukutshontsha ukuthi basibonela bafuna ama-rim ama-paper rim ukuthi sibuku bomeneri ngojana wakhe bafuna ama-paper rim kuze ngitshontshe nje lapha emsebenzini lapha e-ofisini kuba khona ama-box inkumbi ama-box so lethi ngoba abasemsebenzini vele aze amakhiwo afake ukuthi iphepha leli bovu nyana so bese labanye batshontsha leli rim bakhiphe leli phepha lelibovu bathatha bahambe bothatha lamaphepha lawa abubani amagama labanye bafake lama-rim laphakathi bamixe esikolweni. Angase ngitshontshe stationery pencil ball pen lutho angase ngitshontshe lutho since 2009 kuze kube ngilamuhla. Angase bazalwane ngisome ngisho cherry ngisho mfati ngisho gogo ngisho bana angase ngisome munye muntu from 2009 kuze kube ngilamuhla. Kuyavakala mana bazalwane. So ngiyamangala ukuthi mina wena uhlulwa yini la? Ngoba phela nanisoma nibekuseni mara ngahlangene imilela nethi Jesu mina ngase ngisome from 2009 ngisindiswa kuzobe lapho angisakhuluma kule minyaka nangisonda sengisho nje ngikhuluma from ensindisweni yodwana angase ngibuthinze ngelilwimi lwami tshwala ngithi ngithontise ngithi thona kayiwana ngase mara nina siyanibona ngathi ngokutshela into longayathi angithi wena ngeneka ukuthi uyangiblocker ku status sakho singaziyo uyangiblocker ngithi njengoba uniblockile phela angingablockwa ngo bonke abantu wena ublocker mina mara bangani bakho bona bayakubona sebangani bakho sebayangikhoma mina mara wena ublockile mara mina ngiyakubona lingendi lenu niyanatha lingendi lenu niyajola lingendi lenu niyalala lingendi lenu nenda yonke le nonsense lekhona. Mina ngifuna ukubuza before sesiya kuNkulunkulu ukuthi kanti nini lihlulwa yini 2009 kuze kwelamuhla angase namunye kude namunye kathi ngake ngamrobha imali bangipha nje bangipha bathi mfundisi sikugcine kusala babe nanginamne bangipha kurobha umuntu next bona nini yakobhana nini fika umuntu manje nethi ngitokubona zenjani uyashasha uyadlula nine ngiyabonga make kuvuma sisayivula isibazalwane ngithi mina into yokusindiswa ungayibamba ubambe yona qobo wena uyongena emshadweni ungayathi indoda leyo ngaphandle loyohlangana nayo emshadweni wena ungabamba lento yokusindiswa uyongena emshadweni ungamati wena umuntu lomsikati wathi lonto oshada naye ungabamba lento yokusindiswa ungayibamba kahle utoyiva ngana kusimo utoyiva lento abacala bafunza la utova asifunzeni
Incwadi yaJohn chapter 4 verse 24. Ngithi mina ngisindisiwe ngiyekele konke lokumachinga kaSathane ngiphila ngebungcwele bodwa. Kuyaphileka ukufuna kukwade kubudela kimi. Umusaba mina kutamngami. Umusaba baba umngami kuthi abantu bami usimara babwenu uke mina ngambona mhlambe ngisho ivini kumtsinza ngempama nangu. Ngisho kumtsinza ngempama nangu. Mara nini yabagudluda nini yashaya abafati abanye bethu babafati bashaya amadoda. Abanye bethu bafati bashaya amadoda nini. Niyenza yonke lento eliniyahlambalala alivangeli. Asifunze John 4 verse 24. Verse 24. Unkulunkulu ungumoya. Nalabo labamkhotako bafanele kumkhonta ngamoya nangeqiniso. Bamba. Number 1 uNkulunkulu uyibazalwane umoya. Siyabuya lapha. Then bese kuthiwa nalabo lebendani labamkhontayo. Basho kuba maJuda wakudzala. Cha. Basho thina inyanga. Nathi lesimkhondako nini? Inyanga. Sifanele kumkhonta ngani? Ngeqiniso. Ngamoya nangani? Nangeqiniso. So sidonke izinto lesitendako kumele umoya uvumelane nawe. Kahle ngathi manje. Sisho ukuthi nasisi umoya ufuna uvumelane nawe. Ungawari ngesisho manje siyayichaza kahle. Umuntu wakheke kayi3. Wena njengoba uhleli la ukayi3. Number 1 unemtimba le container le ngixoxisa ukuthi lemnyama lena yayibona I container le umtimba. Number 2 kuna lo mphefumulo lo yabona leni nikubita nema oxygen nikubita ngani mphefumulo lo mphefumula kona. Number 3 bese kuba nomoya waNkulunkulu. Umoya waNkulunkulu bazalwane ungumtimba lo uhlala ngaphakathi kimi lo kumele ukuthi nangikhonta uNkulunkulu ngingamkhondi ngalomtimba lo ungaphandle ngimkhonde ngalomtimba lo moya ngoba uthi uNkulunkulu yena uyini ungumoya labamkhonta kumele bamkhonde ngani ngamoya hayi ngemtimba. Mara kuyevakala angiphindze futhi umuntu uhlukaniseka ingakhi kunani mtimba mphefumulo umoya wena kunendoleti 3 uNkulunkulu wakho kumele umkhonde ngani umoya hayi ngemtimba hayi ngemphefumulo mara umkhonda ngamoya. Angibuye lapho ngisese lapho ngoba abantu bangaphunyuka sebakhona. Asivule John 21 verse 7. John 21 verse ungawathi nasekhaya namhla uyophuma la uwathi kumkhonda uNkulunkulu kusisishoni. John 21 verse 7 asisale ndzabeni verse 7. Lo mfundzi labethandwa nguJesu wathi kuPetro inkosi. Simon Petro never kuthi inkosi waphutfuma timpahla takhe wembatha phela abe khumulele kusebenta angcono wase ucungela ematini. Lalela ke into yokutshela wena mhlambe lomnyelo ngande asihlukani sihlukene abanye bayalifunda iBhayibheli mara balifunda njenge short break yabona kune short break esikoleni bathi bachedzile bayibone leli viki litabo la bazalwane kuna Jesu kuna Petro kunelwandle kunefish. Petro uyakhumula letimpahla letijwayelekile uba ngesingisi uba half naked ugqoka lokumela kusathi khona kuba semandini adose emanetha uyadweba tifish se kuthiwa bamemeta bathi hey nangu Jesu basinang bani nang Jesu nabathi inkosi basho Jesu bathi nangu Jesu nakeva Petro uthi uJesu lo welotabo wena njani Petro wagijima wayewenda njani akhulume kumina wagijima wenda njani Petro lokhaza ukuthi nanoma bazalwane uNkulunkulu angimoya simkhonda ngamoya nangeqiniso mara nasesiva ukuthi sesiya enkosini senda njani ngani mnanzike ngoba niyathi khulumela nini
nanoma sesishilo ukuthi umuntu uhlukaniseke kathathu, kunemtimba, kunemphefumulo, kunemoya, simkhonda ngamoya, mara kusho ukuthi lo mtimba ube ngqunu. Ngoba Petro lo libandla laqalwa ngaye weva ukuthi na inkosi wagijima wayenda njani, lokhaza ukuthi nasikhonda senda njani. Se ungamkhonda uNkulunkulu ngqulu ubodade ukuthi awukashunelwa ngimi. Simkhonda ngamoya mara lo mtimba uyaqoqa. Ngevakala bazalwane. Kukusitha nje mhlambe lomunye la kumsitha lomunye. Lo mtimba njengoba uhlukaniseke kathathu, kunemtimba, kunemphefumulo, kunemoya. Umtimba usebenza emini. Uje wadala nje kusebenza emini umtimba. Nakushona langa umtimba kumele ugibele embedeni noma udlale icansi wena njani ulale. Ngevakala bazalwane. Nakulala umtimba kuvuka umoya. That is why bazalwane umunaka bantu abaningi basibalele embedeni kumbe ekudansini kumbe kuphi la ulele khona, mara uthi uphuphe sewusePitori, uphuphe sewusesikolweni, uphuphe sewukuphi, uthi bone vele ulapho. Wathi kusokwenekani usuka umtimba wakho ulele nemphefumulo wakho ulele, mara umoya usuka ungekho la, usuke ukulenzawo lomzinza kuyo. Kuyakhanya kancane. Asibuyele nevesi John 4 verse 24. UNkulunkulu uyini? Ungumoya. Asiqaleni ngathi abamkhondako sitobuyela kuye. Ungumoya, labamkhondako kumele bamkhonde ngamoya nangeqiniso. Abasho ukuthi mkhonde ngemtimba. Umkhonde ngabani? Ngamoya nangeqiniso. Encwadini yaMateyu chapter 26 letule kuma verse 70 something. Lithi iBhayibheli Jesu wakhuphuka waya eGetsemane, ahamba nabafundi bakhe, wafika wathi hlalani lana nilinze nithandaze kuze ningangene ekulingweni. Nakabuya Jesu wabathola balele, wababuza wasinelalele, bamphendula bathi umoya lesifuna ukukhonda ngawo wena njani uyavuma, kodwa inyama injani ayivumi buthakathaka. Lokukhaza ukuthi bazalwane inyama angeke ivume sonke isikhathi ukuthi uvuke uye esontweni, mara inyama kumele ungayilalele, kumele uyihudvule. Ekseni akuvukeki njenganyalo kutoba kubanza kumakhanda, ingubo uva ngathi imnanzi nawo sayimbathile, and nawo wathi ukuthi singena ngo8 nawo kumele uvuke ngabo ma 5-6 uva ngathi kungahlala ungavuki, mara 8 o'clock wena wathi kahle ukuthi soyashumayela mfundisi le ngubo ilahla le buthongo sekude. So uyabalisa ukuthi mara wayengakavukanga, uyathi kuthiwa kweneke kanjani, usuke wahlulwa inyama. Ngazi wena awumkhondi ngenyama, umkhonda ngamoya. Angisitheke bobhuti nabosesi, phela wena na usisindisiwe akasindiswa lo mtimba lo la ngaphandle, akasindiswa lo mtimba lo la ngaphandle, kusindiswe umoya. So lo mtimba kumele ukuthi ulalele umoya, ngoba umtimba uma ngabe bazalwane ungamlalela umoya, singakubona umithisa wonke amantombazane akhona esontweni ube usindisiwe, ngoba awumkhondi ngemtimba, umkhonda ngamoya. Umtimba wakho kumele ube utshela. Mara ngikhuluma ngebantu ekuseni, ngoba nanisuka lana nje uhamba nolinda tinkinga. Noma usindisiwe ukhuluma ngamathangisi mntwana sekhaya, akusilo mtimba lokhuluma ngamathangisi, ngumoya. Lo mtimba ufuna kwawo nemoya ufuna kwawo. Uke bakhuluma uMaphostoli Phawula encwadini yabaseGalatia, asithelo tekamoya luthando kubeketela yini bomnene, asithelo tenyama bungwadla buphingi. Ungadiva nje umtimba wakho uthi mfotha kumbe mfati ube wathi ukuthi sowuhlulwa yini noma ngingahlala ngingakhuluma la lokuthandayo ngale tipika ukuthi njani niyaniva. Unkulunkulu umoya, labamkhondako kumele bamkhonde ngamoya nangani futhi kwesibili nangeqiniso. Liqiniso bazalwane uthi Jesu niyawulati eliqiniso lona njani lokukhulula. Angibiyele kulendzaba yamoya sinobuya kuleqiniso. Aseni kuleya kamoya. Bazalwane uNkulunkulu wethu akana structure. Angeke basidweba uNkulunkulu bese uyamdweba, ngoba umoya nje ungawudweba kanjani. Mara ngiyakubathonga. Umoya angeke uzudwebe.
Umoya awuna structure, umoya awuna khala, umoya awuna gender. uNkulunkulu akasimphotha ngoba akasimfati. uNkulunkulu akasimlungu, akasimlomnyama, akasimswati, akasimchina, akasimlutho. Ungumoya kusho livi, ungumoya. Mara kuyevakala njengoba angimoya angaba noma ngabe yini ngafuna kuba ngiyo. Encwadini ya Exodus chapter 3 lithi iBhayibheli waba ngumlilo lovuthako esihlahleni. Mara namba. So ngifuna ukuthi understand la ekuqaleni ukuthi uNkulunkulu wethu ungumoya. Then naso ibambile ukuthi uNkulunkulu ungumoya, udobe sewuyangiva la ngifuna kuya khona. Amen. Ngicela ke sambeni khona la kuJohn siye ku chapter 17. Chapter 17. Lapha eTulu labaphethe leswati sihloko sithini lapha chapter 17 eTulu sihloko kuthandaza bani? Jesu. Then ngicela sehle siye verse 5. Manje ke babe ngikhathimulise kuwe ngaleyo nkathimulo lenganginayo ngisenawe umhlaba ungakasekelwa. Uthi Jesu manje ke babe ukhuluma abantu bazalwane Jesu. Isho ngathi kufuna sathi uNkulunkulu sikhona kwathi Jesu sesikhona kwathi nokuthi sine simkhonda kanjani uNkulunkulu bese into beseyiphekisa benamuhla. Uthi ke Jesu la babe ngikhathimulise ngenkathimulo lenganginayo nini sesenawe nini futhi umhlaba usengasekelwa. Leli verse lichaza ukuthi Jesu bekakhona umhlaba usengabi khona. Hayi kukhuluma thuye abantu abanye semalahleke. Ngiyaphinda leli verse lichaza ukuthi Jesu bekakhona umhlaba usengabi khona. Asilifunzeni futhi ulive. Funza futhi but verse 5. Manje ke babe yebo ngikhathimulise kuwe ngaleyo nkathimulo lenganginayo ngisenawe. Yeah. Umhlaba usengasekelwa. Uthi Jesu uthi ucela ukuthi uNkulunkulu amkhadimulise ngenkathimulo lebekanayo Jesu asesenabani asesenaNkulunkulu. Umhlaba usesenjani usengasekelwa. Nje ukuthi kusengadalwa umhlaba Jesu bekanjani hayi bazokhuluma nampela kanti kusho ivesi. Okay, asiliparaphrase ke asilibeke ngendlela eyovakala. Uthi Jesu babe ngende ngibeka lendlela bengingayo umhlaba usengadalwa. Umuntu nakakhuluma njalo uchaza kuthini? Bekakhona umhlaba usengabi khona. Laba ngiyakubathulele ninamara. Kuma sendabeni. Phela ungalambe kalise sibhizi ngelive laNkulunkulu ngoba nawusuka la uyozantela. Lodibana namaJehovah's Witness akutshela ukuthi hey ngilokhu babuye kanti iBhayibheli nalo la unalo nedwe uhluleka kufunza. Uthini Jesu? Angidluli la singakhuluma ngaso. Uthini Jesu? Ngikhathimulise ngenkathimulo lebenginayo ngisesenabani nawe. Umhlaba sowakhiwe usengakhiwa, umhlaba usengasekelwa. Then siyavumelana ukuthi Jesu bekakhona umhlaba usengasekelwa. Siyavumelana. Asambeni ke siye John 14. Hayi Nkosi yami. Into silenayo la emakhaya nendoba iyasishaya sikhona ukuyivisisa. Asikhona ukuyivisisa. Ngicela sifunze from verse 6 John 14 verse 6. Siqala lapho siyehle. Verse 6. Yebo. Jesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Kude longetha kuba bena kangethi. Okay. Angathi kube lesiphiwo sokufundisa uNkulunkulu utangiboleka namhla ngoba kufuna ngifundise. John 4 verse 24. uNkulunkulu uyini? Umoya. Laba mkhonda kufuna bamkhonde ngabani? Ngamoya. Nangani? Nangeliqiniso. Asiphinzeni kuze kuba yi3. uNkulunkulu ungumoya. Laba mkhonda kufuna bamkhonde ngamoya. Nangani? Nangeliqiniso. 2.
Westrinya uNkulunkulu ungumoya labamkhonda ukufuna bamkhonde ngamoya nangani nangeqiniso sesiva Jesu ke la sesiva Jesu uthini Jesu uthi Jesu mine ngiyini nani asiphizeni futhi mine ngiyini nani uNkulunkulu uyini ungumoya la khonda kumele bamkhonde ngamoya nangani Sho ukuthi bonke labakhonda uNkulunkulu kufuna bamkhonde ngaJesu. Amen. Abantu bangiselifike nami. Asibuyeleni kuJohn 4:24. Ningawa namhlanje ngifuna niphume niyivile lena. John 4:24. uNkulunkulu uyini? Umoya. Labamkhondayo kumele bamkhonde ngani? Ngani? Chawuthi nje na ukhonda uNkulunkulu uma ukhonda uNkulunkulu ungamkhondi ngamoya ungamkhondi la ngeqiniso awukhondi yena uthi Jesu ngidlela nani Chawuthi Jesu uthi ngingilendo lekumele nikhonde uNkulunkulu ngayo mara kuyayithi loti kancane yalotita kancane uNkulunkulu umoya labamkhonda kumele bamkhonde ngamoya nangeqiniso wena unemtimba nemphefumulo namoya kulomtimba nemphefumulo akumkhondi lokuNkulunkulu lokukhonda uNkulunkulu ngumoya ene kumele umkhonde ngabani ngeqiniso ngubani iqiniso nguJesu uthi ke Jesu khona la kuJohn uthi iqiniso niyawulati ene iqiniso lewenda njani liyokulikhulula sikhululwa yini liqiniso ngubani iqiniso nguJesu labakhonda uNkulunkulu bamkhonda ngani ngamoya nangeqiniso Choza akekho umuntu lokumele athi uyakhonda abe angakhondi ngamoya nangeqiniso asiye Genesis chapter 1 verse 1 okay asiye verse 2 Umhlaba wawulihlane lingenalutho umnyama bombonye emandini ekujula kwawo moya kaNkulunkulu abehla enyuka ahamba ethi kwemanti yini ebehamba ethi kwemanti moya kaNkulunkulu Choose even the Old Testament uyavuma ukuthi uNkulunkulu uyini umoya mara ke Jehova angumoya anjalo ufuna simkhonde ngamoya nangeqiniso asiyenti komprofeti lomkhulu lekuthiwa Isaiah chapter 9 chapter 6 Isaiah chapter chapter 9 ngiyaphambanisa chapter 9 verse 6 chapter 9 verse 6 senyalo sifuna kuveta Jesu achazwa ku-Old Testament Isaiah chapter 9 verse 6 ngoba thina sitalelwe umntwana siphiwe indodana umbuso uyawuba semahlombe akhe uyawuthiwa ngumeluleki lomangalisabo nguNkulunkulu lonemandla ngubabe waphakathe yinkosi yebuthula okay sesiyabiyela futhi asiyecaleni lapho sicaleni ngokuba thine si talelwe lithini ngokuba thine si uma ulifunza ligama lelithi sitalelwe alisho ukuthi sisayotalelwa kodwa lo mntwana already ukhona kukhuluma abaprofeti baku-Old Testament bayavuma nabo ukuthi Jesu already bekakhona umhlaba ungakabibikho indaliswa yinabo bathi ngokuba sitalelwe asifunzeni isingisi nabanye bashanga isingisi phela asifunzeni isingisi khona phethe isingisi
Ubonge lo wathi pheceleti. Kodwa uphethe sekusangisa. Phamsa sandla. Onakela ngemva sesangisa. Funza sangisa lapha. For unto us child is born. For unto us Child is born. abatsho a child will be. Yeah. Nabathi easy, bakazi bathi easy, ngisitheni nebafuza singisi. Bakazi bathi easy, lo lento isayowendeka. Ha. Bathi a child is. Lokuthatha ukuthi lo mntwana utelwe already, ukhona already. Le Bible ku Old Testament liveta Jesu atalwa. I-Old Testament ingakabikho. Bathi a child is born. Usitalelwe umntwana. Lo Jesu lo bazalwane akakatalwa ku-New Testament. Watalwa budzalo umhlaba ungakabikho. Tubeke. Unto us a son is given. Bathi lo mntwana lekhulunywa ngaye ubitwa ukuthi unguyimfozana. Tubeke. And the government will be upon his shoulders. Bathi umbuso wonke uyoba semahlombe abani? Uthini ngeJesu kuJohn 14 verse 6? Uthi mina ngindlela neqiniso nekuphila. Seathi akekho lotoya kubabe ngaphandle kwami. Lokuthaza ukuthi na uthi uyasonda mara ube ungabithi igama la Jesu uyathishushela. Amen. Ngoba akekho lotoya le ngaphandle kwaJesu. Bathi umbuso uyoba somahlombe alomntwana. Bakhuluma ku-Old Testament, baprofethi lebakhulu, ema-major prophets. Qhubeka. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God. But his name will be called a wonderful counselor. But why that will be? That's my fear now. Ngoba labantu labaphila ngaleso sikhathi abasengam experience abasengamboni uyobona labo lengayotiveta kubo ingabo bathi a child is born singispe a child is born mara he will be mara yena sowukhona mara uyobitwa mara yena ukhona mara uyobitwa Okay? ukhona nyalo mara labo labaleka nabo nyalo abamboni laba bayombona bayombita ngekuthi uyi-wonderful counselor. Qhubeka. Mighty God. Hayi bayombita ukuthi ngibani? Mighty God. Funza nalo kaSwatini. eSwatini lithini nakhona? uNkulunkulu lonemandla. Kanti Jesu kanti siyambika ukuthi uNkulunkulu. Akuvuma 2 hayi seniqalile nsangile. Kusho iBhayibheli, usithile iBhayibheli uyobika ukuthi ngibani? uNkulunkulu onemandla. Kushiwo lo mntwana. Kusho iBhayibheli. Kumbe kusho umfundisi Madoda. Cha. Lisi iBhayibheli lo mntwana uyobika ukuthi uNkulunkulu. So bazamanje lisi iBhayibheli uNkulunkulu ungumoya. Labamkhonda kumele bamkhonde ngamoya nangeqiniso iqiniso uJesu lo Jesu lesikhuluma ngaye kuthiwa uphindze abe nguNkulunkulu. Lokuthaza ukuthi Jesu naNkulunkulu isikhuluma ngento yinye nethi ngoba isuka ivela ngetindlela ezahlukahlukene into demonstrator before ngithandaza. Amen. Siyavumelana lapho? Amen. Angifuni ukunishumayela into lengekho angifuni ukuniyenga phela. Siyavumela ukuthi lokubhalwe la kuthiwa uyobitwa ukuthi uNkulunkulu. Laba bebaphila naye ngaleso sikhathi alisho usibambita. Alisho usibambita ngaNkulunkulu. Lithi uyobitwa ngaNkulunkulu. Mara laba labaphila ngaleso sikhathi laba prophet abakamboni abambiti ngaNkulunkulu. That is why bazalwane sinenkinga ukuthi labanye bazalwane emabandleni bashumayela leBhayibheli mara bashumayele ngalesikhathi lesi bashumayele ngathi bona bakulesikhathi lesi se-Old Testament kanti abasekho khona. That is why uma utolishumayela ngathi ukhona angeke umbone aNkulunkulu utombona awumntwana waNkulunkulu. Ngevakala angidemonstrate so bese ngitothandaza asiyazele ngibonile asithathe ukuthi anikangiboni ngifuna ukudemonstrate la umehluko omkhathini waNkulunkulu naJesu asithathe ukuthi anikangiboni since ngifikile ne ekuqaleni uNkulunkulu before avela ngomthimba waJesu
bekangayikho umuntu lo bekakathi ambonile bekufana ukuthi ngingaphandle ngivala umnyango angisathi ngiboni ngaphandle mara ngiyakhuluma ngithi voice yami iyavakala mara aningibona ngithi ngithi make bhembe sukuma make bhembe yasukuma batshele ukuthi ngithi abashaya intandla make bhembe uthi umfundisi shaya intandla. okay ningibonile mina Cha. nitshelwe ngimake bhemba ngithi kuthi uthi bani mfundisi shaya intandla ngesikhathi se-Old Testament uNkulunkulu bekatshela abaprofeti kuthi abashele bantu kuthi uNkulunkulu uthi angithi bazalwane bebangamboni bona bebabona baprofeti yena bangamboni ngoba ungumoya kabonakali bekatshela abaprofeti batshele bantu manje inkinga kwabe sekuba khona baprofeti bemanga baprofeti bemanga uma ufunza iBhayibheli even nalesikhathi sabo Eli bantwana baEli ethempelini bebasi bangafika bosesina bahle bathi khethela sebalala nawo uNkulunkulu wanyanya wathi angifuni le nonsense ethempelini wathi angisafuni ukusebenzisa baprofeti sengifuna ukuthi iveta mine manje ngathi eExodus ithi akekho umuntu lekabona uNkulunkulu aqhubeke into enjani aphile wabe sewenta kanjani kaNkulunkulu kuze athi ivete wathi bangangibona batofa kuze bangafi angithole into lento ifihla kuyo kuze ngithe kubo umuntu okhuluma nabo umlomo nemlomo ngoba ngikuthumela abaprofeti labo bafike babayenge lapho lapho sama imasonto mina namhla ungafika umake umuhle ufike umprofeti uthi ekhaya lo baba uyahlukubeta lo profeti uhlukubeta wena wena lo doctor people bahlukubeta ekhaya uhlukubeta wena lama imasonto kunjalo siwabonela ku TV bafundisa abaningi abadumile leni bathandzako kuya ukuthi wakuphi waseNigeria waseMalawi wakuphi bahlukubeta nedlomo umake ufika usuthi okhaya usithi yakho yahlukubeta akuhlukubete wese uNkulunkulu wabona ukuthi le nonsense leyendeka namhlabeni angisayithandi labantu labantu bathuma bafike betele emaboss angisafuni ukubathuma wabe seNkulunkulu sewuthi ke manje ngifuna kuvela kubantu mara ngeke ngivele kubantu nje ngoba batofa wabe se encwadzini ya Matthew na Mark na Luka babe sebaveta ukuthi wabe seNkulunkulu uthumela ingilosi entombadaneni leMaria intombatane lebeyithi igcinile wathumela ingilosi yafika yathi wena ntombatane ubusisiwe kumantombatane onke utokhulelwa utale indvodzana uyethela ibito ukuthi Emmanuel lokuchaza ukuthi ungumkhululi kumbe umsindisi wathi Maria ngiyowenda kanjani ngoba mina nendvodza asengahlangana yathi ingilosi hayi lokho akusiko kwendvodza nawe ukuhlangana lokhu kutoba uNkulunkulu athulele umoya wakhe kuwe kuyavakala bazalwane then uNkulunkulu wabese wakha lo mtimba lo Jesu wawakha esibelethweni saMaria kuyavakala wabese uNkulunkulu uhlephula into bekudosebenzisa igama lokuhlephula wabese uhlephula uNkulunkulu kuye ebuNkulunkulwini bakhe wahlephula ingcenye wabese uyifaka kulo mtimba lo Jesu le ngcenye lekayihlephulako uyihlephula kuye ebukhulwini bakhe uyifaka kulo mtimba lo Jesu sekwaba uNkulunkulu ambathe lo mtimba abasemhlabeni atiphilisela yena abantu bakhe atiprofethela yena kubantu bakhe kuyevakala abazalwane wabona uNkulunkulu ukuthi lento ukuthi ngihlale phakathi kwebantu ngathi ayinolunga kahle wabese uthi ngiyakhuphuka mara ngalesentoyenda so ngitothululela umoya wami kubo bonke bantu sesibiyela ke kulo John 4:24 bonke bantu lebamkhondako kumele bamkhonde ngamoya lo moya loNkulunkulu awuthululele kuwe ngulokumele uconnecte naNkulunkulu ngulokumele ukuthi akutshele ukuthi sithandaza vuka thandaza ngoba lo moya amen angathi uyakhumbula izaba eliphupho lo moya uyakhona ukuthi wena usastart imoto la
emele usidla lo moya sogijima wahamba wayefika ekhaya lakho sowubukile endleleni kuze udodibana naye bese lo moya utshela wena usithandaza bese wena babe ngiyaphuma manje ngiya eBhejukuva ngicela usibose endleleni ungivikele ukhoshise konke lokumathinga kaSathane ngikhuleka lokho ngoba ngithemba egameni likaJesu bese usichichichi uvuma soyahamba lo moya ugijima kuqala so uyakhoshisa lento loyikhulume ngemthandazo so uyakhoshisa lento loyikhulume ngemthandazo ngoba lebamkhonda kumele bamkhonde ngamoya nangeqiniso Joshua umkhonda ngalomoya lo kuwe uhlanganise neligama la Jesu leliyini leliqiniso umthandazo lemthandazo wakho lo ukholwako kumele ube kamoya uphiza ubithe igama la Jesu uNkulunkulu umoya labamkhonda kumele bamkhonde bakumoya kumbe bamkhonde ngamoya nangeqiniso ungathandazi ungakalibitanga iqiniso ngibali iqiniso nguJesu Sinema ngetinye yami